Hey babe. Ariko icyumba urimo kuntu gisa. Ushaka igise gute? Gise neza nyine ukuremo isuku bigaragara. Abandi bazinira aba girlfriend yabo indabo ariko uzi urukundo. Erega nukunda ngomba kukwitaho. Ngomba ndagukunda. Ako menya kuba umuntu bigira zaho. Oya babe, so se. Nabura n'undi nkunda. Nanga reba nchatse. Erega ntabwo umukozi wawe. The girlfriend wawe. So erega mama mvuye no kumukunda ngomba kukwitaho. Ye ntabwo ndi umukozi wawe. The girlfriend wawe sibyo? Oya babe wifatana. Menya gutandukanya ibyo bintu. Oya. Umva ntabwo nayiva mu gihe rero sibyo? Please babe. Menya gutandukanya girlfriend n'umukozi sibyo? Please babe, basi mbabara nimba mvuze na. Please babe, mbabara nimba mvuze na. Babe mbabara ngo bizongera. Mizewitesi. Meza. Makurusi. Meza. Akwitandisi. Nitwa Tasha. Tasha. Yego. Niwe nese yambwiye uzaza gukora amasuku. Ugomba kuyakora neza. Kazinduka saa 2 za mu gitondo. Ukora amasuku. Hanyuma nurangiza gukora amasuku ukatutaha. Nta kibazo. Tangira ukore. Gukoresha wanyumva kukosa rimwe nanga ibyo. Okay, nini ikosa basi nyumva ikosa nakoze. Ya ako nyumva ikosa rimwe nanga ibyo ryatuma ridushwanisha kuko ndi kubyumva nakosera. Nanjye niyo mpamvu ndi gusaba imbabazi. Oya nyumva please. Ya ariko Boss ko muri kurira n'amahoro. hano nindi uri kurira. Fatira myindi ijyana muri Dan Cleaner by Free. Boss nuko muri ko mwanga ngiye. Oya nta bintu byo gukanga nta muntu uri kurira. Igihe natsinzi nahoraga imbere yanjye ubasha yarampoye arama yujuje impamvu nyinshi zo guhimbaza kuko Uwiteka wanjye yafashe itangiriro nari mfite mu maso y'abantu nuko mbona ibuye ryo kwizera Yesu we yamaye ntibyayigusha Goliyati ntidashoboka ko angara. Kira sinakubwiye ngo ujye kuyifurisha. Nategereje ko yuma. Nategereje ko yuma. Niwe Free. Nabonye nta mpamvu yo kujya kuyifurisha nanjye mpitamo kuyifurira. Kizana turimo nta kibazo. Sorry. Ndabona ifuze neza. Uze kumpa nomero zawe amafaranga yakoye nzi kuyaguha. Nta telefone nge. Niguti nta telefone ufite?
nagufasha. Nta kibazo. Sha, nanjye nabaye mabuja nsigaye nywera mu itasi. Komanda we. Ubuse ndishimira kunywera mu itasi ibibazo mfite koko. Ubuse ninde wo kubibwira koko? Ibibazo umwana simbona bibwira. Nzi. Iki kibazo. Nta kibazo mfite. Wimbeke sinkunda umuntu udafite. Ahagazera ndi kumucunga ufite ikibazo. Nyine. Ntabwo ufite ikibazo. Kandi Roderi yansohoye mu nzu. Fata imyenda yawe uzi kubanga ukoresha kiriya cyuma. Murakoze ni ukuri. Ntabwo muzi ahantu munkuye. Tisha wageze hano gute mu buriri bwanjye? Si mbaza Tisha. Nyine Niki? waje wasinze ngakuriramo inkweto. Naje? Tisha. Nakoresha agakingirizo. Oya. Va muri iki cyuma vuba Tisha. Bose nari mfite ikibazo. Iki kibazo kandi noneho we. Bose nabuze imihango. Ceceka. Ngo uzi iki? Ako wibuka ko ari wewe nsanze mu cyumba namfatirana. Iyo mikino sinyikunda. Iyo mihango ugenda uyishaka wayitaye. Kwiki abakobwa mukunda utegana imikino niyi. Wabuze iki? Aho wayitaye ugenda uyashaka. Cyo mu cyumba vuba. Soka! Ariko boss. Soka! Yajya kwiga buzima.
boss nari muzanye icyayi. Okay. Tereka yari ikintu nshaka kukubwira. Icara kibazo. Icara. Ufite ubwoba. Icara. Yangiye kugusaba imbabazi bitewe n'amagambo nakubwiye. Sibyo? Uyu mwana uzamubyare nzamurera kandi nzamukunda kandi nawe nzagukunda. Murakoze. Murakoze. Hey, Meze meze neza. Nanje kubwira nyine nyuma ya cya gihe tukumva nakubabarira. none kugira ngo mfashe iki? Nukambabarira. Wapi nabonye ndi gusimbura. What? Sheri, abo ni bande ko bakumanga nibinjira? Natasha? Tasha. Nuyu.